Hello, tuni KUKI channel vajosi na bon chawen lem na hivin tuni ahi Russia le Ukraine KIBOINA chungchanga Pope Francis in athu sein ho hin veo hitin ichi Pope Francis hi tu le tu ahi Pope la jong min chi pen ahi lawai la athu sei ho jong hi izat ham khari aguil hung au min chule ama hin thil za chum chunga tilhen religion leader ho hin khutita politics ahi lawai le thil za chum ho ai thu sei na hi anei bi se lawa hi an ahin la hi chi Pope Francis in iza kai I pilang pang hi jong la ama hin ta chu a boy ahi lawai la thil khat hi amo ai la chun adi hi iti chun ana seido ji etia jong chu report mo hi in world leader hon tu chunga jong hi world leader da hon a sei ngam lo izan ham khan hi ichi Pope Francis in ana seido ichi Ukraine le Russian ki boi chunga hi izan ham khat ana sein ni chi athil sei ho jong hi abonen adi di chan ge chu mo hi ni cha chu tu le tu hi viral ma jing mi zo sin holim na nei a hi lawai le Pope Francis mi zo sin apa cha na jong hi na tampi mo a hi nang hon jong Google la chu ga lo bil na Pope Francis ti si jong hi ga type le chon hi chi athu sei ho hi tu le tu ai breaking news to bang ai za chu hi chu ho jong hi hung do jing a hi ti chu he theina dewa ne ga se wai in tu hin Pope Francis si koi ham a hi lawai le ama hi hoila ya ko na hung ham ti hi ga velo hen Pope Francis hi South America kona ta chu Italy gam sungai hi Italy gam sunga Rome koma Rome khokoma hi chi Vatican kiti hi chi het de wa hi ni chi city hi alui tho ai ta 1929 laya pana mai ta in hi chi wa hi ama hi Pope keu Halloween president jong ahi ti achu report mo ahi in ama hi ika he take it na diwa ne khat ka sei lo hen PM Modi jong hin in ichi Italy gam sunga ga chi Rome agavil ha jong chu ichi Pope Francis jong hi aga ki mo pi ti achu mo ahi ni chi ba alim ho jong imo de wa hi in aban le hi chi Pope Francis in tu chunga Ukraine KIBOINA ahi Russia jong oi mo po in ahi lawai le Ukraine jong oi mo poi ahin la ama hin gamdang ho zo hi oi moi tia jong chu mo ahi in pop ho hi alhang pia iga vet nai le chun American ahi lo le western country hi chi north lang side na ko na hi hungen tabang ahi ven ahin la ama hi South America akona pop hung masapen na jong ki he ai ti achu mo ai in ja achu ichi Pope Francis in Ukraine le Russian ke boina chungchanga hi thu tampi na seilovin hi ta chu Ukraine le Russian ke boina chungchanga hi Ukraine jong amosa po in Russia jong amosa po hi chewa amosa hi gamdang ho zo hi ama hen amo po ti achu mo ahi in aji chu tu le tu a hi Russia in jong aninga hi ahi no pan kina Ukraine hi ala got tabang ahi ta in neta chu boy mong ahi ta in Ukraine hi ase pai ho jong hi lungsit om po in ahin la amilham ho hi lungsit le jing ahi ji chu mi khen khanin Ukraine ho jong hin Russia ho hi ali thu theilo hamti le thu mala agama ko na jong hi pot do theilo ahi za chu hi chiwa ko na ma hon Russia ga etek na diu lampi I ma cham theitalo ahi za chu agam na san jong aven bit theilo wai la gam dang ho hi etek ding chu ha sa ahi ti chu neu khat nin thu do hon he theina diwa kan sai ahi in ahi la tu a Pope Francis in asei pen hi ipi anaha sei pena hi ta hi min thangam ti ai ga veleu chun ichi gal boina a hi Pope leader ahi lawai le Christian le religion langa leader za chom ho koi ma chan hi chi chung changai thu jong asei lo ahi lawai le hi ta ding ahi khuta ding ahi ti ho jong hi suggestion koi man abol lo ahi in wa noili si na event na le Christian hi a population tam loi jong ahi in chule Christian la a jong hi 50% tabang hi Catholic ahi in ama jong hin hita chu nasata hi chi Ukraine le Russia ke boina chungchanga hi Nato hi
amo po ti a jong chu mo hin amo sai ti a hin Nato ho hin barking ti he de hin barking chu ui cha khat chu a ma hi la eta chu a ham ting la barking ki ti en mi him a ham ting la barking ki ti thailo a hin la ni chiba aman thu sei dan hi nal he jing Nato ho hin Russia ko nai ta chu aga ham movin a hi le hi chiwa hi Russia aga gi chou do wa Russia in Ukraine a hin attack kha a hi ti a hi amain na sei ti a chu barking hi an zang hi ti a chu mu a hi ni chi hi media za chom in jong hi ta chu cover an a ball folk news si jong hi he de hin hi chi jong hi India a min chi ta news khat hi ni chawa jong hi a sei na chu barking ti a hi an zang kin aban le news dang khat na jong hi ga vekil lo chun Nato ho hi eta chu Russia ko na he apian je wa ni chi to bang Russia le Ukraine ki boina hi hung kha a hi ti a jong chu ama hin ana sei ti a hin a hi le tu hin detail de neu khat i ga het the ne de win sei lo na Francis Pope Francis in ana sei na a chu Russia jong oi molo Ukraine jong oi molo aman oi mo pen chu weapon industry hole thala ki vei ho ti ding ai dan thal sim hole thala ki vei ho business ball ho hi na sata in oi mo na bole ti a chu mu a hin gam izan ham khat western country a Finland ai lo le Sweden ti ho jong hi peace country ti chu gam nom pen a hi lowai la ki boy kina ti ho chong hi lo number 1 la jing a hi ti a chong chu in sei saw a hi tain hi chi ho la a hi tu chunga boy na hi chu to banga boy na auma khat la khat ki ka ki tha ke mat jong hi chi thal sim hole thala ko na ki vei ho je a hi ni chi to bang thil so hi a hi ti a hi Pope Francis in ana sei ban le Ukraine gam ki boy na Russia le Ukraine ki boina a chong hi gamdang ho hin izat ham khat sum lo na a amanguvin masanga sum amu sang wa chong hi tu a sum mo hi tam zoding ai ti chan ge ya chong hi an sein aban le international a mizo si thanop chai le sum mu ding galvan zo la ding galvan ho chu galvan ho zo a sum tam pi mu ding ti hi angai to je wa hi to bang ki boina ki kap ton he ana hi ti a jong chu ana sein ama sei dung juya chu article za chom ki mu dan dung juya chu a hi le German ho jong hin masanga ama ho sim mai ta chu kingap jing wa hin Donald Trump in jong izat bei ham khat hi no military defense lang ho budget hi su sang vin lang US a kona jong hi thal submarine ti ho galvan ho ki cho vin ti a hi ana tip jing a hin lai chaba Germany in ignore an bol zia anum ji lo a hin la tu chunga hi ama ho hin Ukraine le Russia ke boina a hin vet nuwa kona hi hi chi 35 ti chu somthum lenga jen F-35 fighter jet ho hi cho dinga jong US ai older a bol pantawi ti a hin ei chu a hi ai le chun US ho hin izat ham khat ni chi Ukraine le Russia ke boina chungchanga jong hi sumtam pi amuna deu lampi chu hung ket na hi tai na ban le independent article a jong hi ga bakil le hen ma hon a seina expert hon a seina a hi ti a chu ama ho news a hi kiso a hi in ichiwa ama hon a seina Ukraine war a jong hi gold rush ti chu western country ho hin izat ham khat thala ko na hi business bola sumtam pp amu de wa hi ti a hi missile khat kap do na hi million izat ham khat man a hi missile khat hi ngai le tu chunga US in izat ham khat Ukraine te hi sum api galvan api a hin hota galvan api jingai le chun ngi chi galvan pe hon free a api a hi po in amo hin akicho a hin ni ta cho akicho na chung chang wa chong hi izat ham khat hi sum amo deu a hi ti jong chumu a hin article dang khat ga vekil la han hi chiwa ki seina a chu US a galvan stock ho jo si jong hi tu a Ukraine ki boina a hi tampi supply bol win hi le chi stock ho chong ak chai hi le ti chan ge ya chu mu a hin na hi le Biden in phat ma sa jong chu Russia gam sunga scientist ho ka cho ding ai scientist ho jong hi ka cho ding
Ukraine se pai ho jong a hlo ka pi ding tia na sein ho chu hi chiwa jong chu ama hen 33 trillion lang hi anatup ma hen hi zat hi ka de ti a hin hoti ai le chun hi chewa stock jo se a ki chai theya galvan man tam ta vanoi le se na hi galvan ho ti tieng jong le US a hi man tam di se ji a hi ni chi ho jo si chu stock a ki chai thei ta ai le chun Biden hin nom ta ai chewa hi asum dei ho asum dei zat ho chu nom ta amu theina ding lampi ho jong hi ma hin a khoti za chu tu chunga po pa jong hin an seina chu ni chi hi galvan sim ho le galvan a kona business ball ho ana oimo na chu ahung di na iza nam khat hi hong mai tai ti jong chu mu a hi in chule hi chi Pope Francis hi drugs lang hi lang capitalism lang hi lang homosexuality lang hi jong le hi che ho lang jong hi ama hin hi ta chu thudi deina a hi iza nam khat hi ana sei a ana ki kumji a hi in hi ta ana ki kumji a jong hi US langa Catholic ho hin I chan ham khat bishop ho hin ni chi pop pa hi apan muna ko na la ding jong hi anagong ve ti chan ge a jong chu mu a hin la hi chewa Pope Francis in thudi adin pi in ama hin a thu sei ho jo se jong hi izat ham khat hi agui lung jong aumi ti a chu mu a hin Pope Francis an article za chom choma kimona a jong chu most liberal Catholic leader ti a jong hi mu a hin a ji chu koima religion leader hon hi chi to bang thu ho jong he an sei ji lo a hin la ma hin religion hian lang ipilang pang hi jong le adi hi adin pi in hi ta chu min a sei ngam lo ipi hi chi sei leng nung le ipi ka to ding ham tia gela ki cha sei ngam lo ho jong hi chi Pope Francis in ana sei ji ti chan ge a jong chu mu a hi in ngai le hi chi wa a sei keu chu hi tam ti la hi di lo he tu a jong hi chi Pope Francis in a sei na chu ke tu a hi Russia a jong ka che na lai ding Russia a Putin jong ka ki mu ping katin Putin to hin ga ki hoing katin hi chi Russia le Ukraine ki boina chungchang ho jong hi asu thip na ding lampi ka ngai to na lai ding a hi ti chan ge a jong hi ama hin an sei ti a jong chu mu a hi in a ji chu Catholic leader Pope kiti khat chu Catholic ho gelda na chu ban leisi chunga apathin to bangwa jong agel wa jana na sata api wa hin a hi le Russia gam sunga jong hi Catholic izat ham khat a hi in Catholic lam kai ho thu sei jong hi Russia ho hin angai la pi jiw a hin tu chunga hi Pope leader Catholic la jong alien pen khat in hi ta chu Russian gam sung aga chot na cham na thu aga sai dinga ai le chun Putin jong hin I chan ham khat thu a job na jong hi hong mai thein te ti a chu gen chat a hi in hi chi chan chu niaw khat tu ni a Pope Francis in Russia le Ukraine ki boina chung changa religion leader khanin hiti hin thu seina ani ti niaw cha iga he theina diwa in sei theu I chan chu in tin he thim so ke de uta sanin tu ni KUKI channel ve zo si na bon chawin pathinin phatheina bo jing taw han ki pa e